Selamun aleyküm. Murat Aleykümselam. Divira. Şun Aleykümselam. şuma xeribu. Aleykümselam. Ena şeveş beratizi mübarek bu şumari şöyle bisilmunur. En bernamoz zakiydi. Emiş mahinayı huzur şumadı. Misafir ma şuma şınasneni. Mala Nureddin Kaya Sarcunra. Üstaz Mala Cumali Estağfurullah. Karamanizi Karbegun ra pahalı ra meyman maye sobnaz meyman ma Malatay biyen inşallah o Nevzat Kılıçizi Şumazoni e, grup Ranaya grubu bağımsız Anadolu Zazalar grubu Vizyen ben meyman ma emiş inşallah ma en bername kudu Kur'an malatay yöndeş yen inşallah ve mal Kur'an onen ma der haki şeve berati kalkeni der hak ahlaki edebi asal adab usul cemaati o der haki kalk erdişi min cemaati duruniştiş min şard ahlakı edeb usul adab eninedir ma bahs geni inşallah en program koy mazazaki vrazeni hem semedi zazaki zulma verşeru hemizi sokma kalkeni tıra en sedumara üstazumara şairma istifade bükür inşallah. Ma verju mala cumali rama deskin pe üstazı khairu mesari çimus derume. خیر میونده الله رازی شواش مبارک تماشا کردون ما گوشتار اون ما شواین مبارک الله انشالله ایک برایت خودین و طرف رب العالمین را انشالله ما از برایت خودین و ما بین آزاد ما بین سربست هم نه دنیا هم دنیا Allah muvaffak bikar. Ma pirin mübarek bikar. Umat razı. İnşallah. Üstaz, ma eşnavutu eka kot mu bir mi çaretura ne perseviya? Baytı malabı, ehli hakıbı, ehli tasavvuf yo merdimi. En şev mübarek, şevi mesela şevi beratidir, şevi miracidir, şevi mevlididir. En şev mübarek, şevi cum'i, şevi reşuni, aşme reşun, en şev mübarek kut. Baytı seni ay şev hoviyarnen, ina eşken huma rahmehu pek ma var, cüce cennet bu. Mazi, yizi, ma piorana haval peygamberuno salih, ono şehidunu küllere cennetid inşallah. Ben ihtimal bahs ay bikiri, ma hayl göçtari bekir. Kerem bekir seda. Allah razı teşekkür ederim. Ez yani meçim kukerda meçaunu ku dadiyo babi kuşnasnay miye be ibadetti yani şeviz ibadet kerdini, rüjizi xabat kerdini, xabata yiniz ibadeti bi, raşti erbelk ma nino serkal keni, me babi xu babi mizi yani Sofi İsmail av mıntıkaymat hamaz millet yevçi bisevun Saray Sofi İsmail ser son donen çiken hatta çimad yani selbi çaunok şincit kerdin ay sel bestin fek gayuna gacet gera ve yegay cirun ra çinye ver ve yevço harum niyer keyme avço hak menyo o me babi qora yani belki xabatız ibadeta me xabatı navati çaunok maraya ra bişin mara hama qijib vatin böyn xuver vatin bu vatin merjuleşvin vatin paymence vatin hak maçin gonok Allah dav may gon bigir au go hak manyu
شما دقت بکر واتن ما چاونو کونا یعنی بنه یو میس یو مرجولا ما چی بکردن سهیرس بین واتن شما سنی ها و اینی نو کشنی شما بین قتل کار اینی واتن گونی یوز انای واج مادر ورس است ورس چومیو و چاونو که یو تنی ورس اونا تراب بکردن یو دارا ماون هورس ماون ورس بله ماون ورس و چاونو که اشتر آدر چقن یعنی بون بونو گونی و آیره ها بشن بون شما یو چیو ترن یو دارا ترن آدر سر اشتش مادر سه مردم ببش چون ara bunu na goniya von taha bo goni veşnen ayara dara uşk veşnen dara eşel dara zergunayı kesinlikle niyerzen adır yani avuk şur dara mesela mabacık o dara tezze bedirse bunu ne hani bunu goni birnenu fakat me kıştiye bura nadi maçım kukerda babim zaf ehli tasavvuf'da her show hatta namaz sabah kerdin namaz duhas kerdin ama kötün ra ekmişin kadar şeyin kadar çarpınç saat ibadet kerdin şevayı her şevayı beraati bi eşyan her şevayı kadiri bi çünkü yo show bir ibadet viyarnayeye minidi yani enişen bajo o her seris ya no destination mavaji ki i'tikaf o i'tikaf hine ana sarra peyan babim belki kiyadmen her seris destruiş mutlaka yaşin Veysel Karani ser kötün i'tikaf i'tikafiniz çavnoka kışık comiya mad kötün i'tikaf meyinir no berdin ya comira ancak semen dasmaja bejeyn çavnok dasmaj bigretin tene comira bejeyn ama o destruiş ya o i'tikaf edin mayinir non berdin yakat ser comiya mendin eğer hani rüz cuma millet bir cuma seşvana yani namaz kana yin perda untin ya ojat ibadet tip yani ne bejen av şira ne bejen aşme Ramazan koten itikaf de vistiyara pedastruş koten itikaf dastruş avva itikaf diyertin o yüzü halale harume ser zaf hassası yani eğer yo çi yo merdüm yo yehat yo sayız bir izin ha verdi ha yo gav verdi yehat yo yani yo merdüm ki yo cara yo say verdi yo çi verdi asla itibara inikerdin yani zür yo o yozi harum verdişti yo merdüm ki zür bikerdin hini çini kerdin ve bişin hacizi ye namaz bikerdin babime kesinlikle çini kerdin yani itibar cini kerdin batın yo merdumik erdiş verda yo merdumik namaz kan bara Allah benden sene ve harum ve sene ve zürken önüz karşı Allah batın zürker o batın yoçi o kız hak yenu haven ayara en word hususun zaf hassası çi milletiz niye verdin yani ona zaf mecbur niye binse belki o çay bişmetin ayara bine yani çiye hayatiye en hususu da çi yani het halal harumeya zaf dikkat kerdin maraz timena vatin لازم باتن چی حرام مد عیلون خو مد قجون خو مد اولادون خو چی و حرام مد باتن اینی نورا محافظه بکرای چی بین باتن چینیه بن و چاونو باتن خوین اخلاقین باتن پی ای حرام برازیا سباتن شمای نشینین راجبی ای
Hayır, beni eğru yani en hususu da İmo ibadet vazem, ibadetiz ihlas vazem, ihlasız manayı çınaya, gerek sadece ve sadece rıza-i ilahi teybe bu. O hususla yani imanu ibadetu ihlas marbuni yo pia mutala bekeri ihlasız zirve o hususu çiyok mahinkeni ibadetu kız maken makay Allah o mahöle kız komirken makay Allah bekeri yani kay rıza Allah'a makay nefis khuna niye makay şariye niye o kay rızayız hem ibadetu hem zaten ay amel may binesi en hususi inşallah makalken vasiyede ma emmi vasiyede maz şey var. Sarıçı muserome. Malatayıp tıkherome sarıçı muserome. Tayyip hocam. Bengi birno eza traçi persen önemli kadaya. Bindir eza bengi ken ahama. Yodaka malatayıp bine bindir en bine çiu. Yo problem est ma bengi ken abace. İnki bine hocam malanuri tihina kherome maturan en perse en şeve beratide şeve beratide seni maviyar yani seni tavsiyekin ma seni viyarne der haka enned maturayna persma es kerem bikürseda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Seda ma sıftı vazin der hak şoy beraetet acaba der hak yed hadis sahih esti çini veyahut ayet velev yani tane müfessirun der hak ana şoy ha imaen ha yok qil veyahut der hak yed esçin ezvazına eğer müsaade şuma bibse ez binitira ba'z bikir. İnşallah. Seda hadisok der hak şoy beraat ist ma tek tek besenid ya bi rawiyon ya ma eşkin vaci hazır fakat ezvana zaman ben derk icab niken ma en hulasa olarak bini estira ba'z bikir. Seda etura yodaka müsaade bir temaşakar maesti. Aynı inama tim ihmal ki ve kusur nuyunca şeve şumayz khayr bu kandile şuma mübarek bu Ahmet Demir İsmail Bay Temur Hasan Bay Sungur İbrahim Bukan Yusuf Sarı şuma piyor khayr sılmetome sarıçı muserome inşallah sedema inke benemari derhaki şeve berat idi şeve berat ehemmiyet için o derhak aydmar kalken inşallah matra matra ricake yod çekvizi moladiz onen şumazun vengizi sadayizi ve şu maanezin ki inkera ma mijdon bede temaşa karofe kerem bekir seda Seda tıvıs mavir alaşmara razib sıfto verin Allah ena şua mübarek senin nameye beraata bekir beraat beribiyiş ma bütün Müslümano bütün insanı heyma guştarikin kay beraat yine günah o musibetonu ki Cenab-ı Allah o ena şua mübarek ki müjdane aşmi Ramazana Allah Celle Celaluhu ena şu vesile kır, sebep kır ki halası
بندستان قي خلاصي إنسانو مستضعفون قي خلاصي مظلومون إن شاء الله. الله جل جلاله ما بيرون إن شاء الله جنون را تقصيراتون را برات بكر إن شاء الله. هذا أنا شو يعني از اشكنا واجر كعبادت كأشكان في قولون ضعيفون از عمل بكر. يعني سورة دخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. on Allah yeminken tabi bi Kur'an hakima Kur'an'u zerreye ha per hikmeta Allah Celle Celaluhu bizati qasamken on mana Kur'an Yoşua mübarek nazil kerda. Her ne kadar time biz mesela yinra yotene eşkina nami bidir İbn Kesir on ina şua mübarek on şue beraeta yani şue ponjesini aşmi şa'bona beli yani müfessir müvat ne kavl zayıf biz ki peya eşkan amel bikir fakat zafi müfessirun vate İbn Kesir redkin von çünkü vaktuk ta ayet Kur'an ma'na kan vaktuk ta onin jira yopera Allah'un inna enzelnahu fi leyletil qadr يوبرازفون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واتو إني ورد آياتون كي أون نون آياتون سورة دخان ذرا ليلة مبارك شو مبارك يعني شو ليلة القدر يعني أكثر ما أنا خبيرة مكر أكثر علماء جمهور يعني فون شو قدرة ليلة القدر از انا نقطه وانا هیچ olmazsa انا شوي براءت پونجيسي اشمي شعبان ولو قيل بز در حق يد آيات است اخرى حديث پیامبر عليه الصلاة والسلام پون شش حب حديث يعني تابي سندين چين ماهر استز از وانا اجاب نكن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام ترابع سكان قال لك يعني صحيح علماء وات اني حديث صحيح تانون زبات ضعيفي ولو هرنا قدر ضعيف بس كي هونج اشكان في عمل بكر يعني انا شود يعني خاص انا شو يو عبادتك مخصوصة شن يعني özel يعني طيبات يو عبادات سنيك تاي وون كي غيركا سركعات نماز بكر ona yo ibadet çınık fakat Resulullah Aleyhissalatu vesselam vatu ina şu yani ihya bikin pe ibadeta o receyez pe reciya ihya bikin ona gelek hadis der hak ina şu ibadetet bi ihya kerdi ibadeta est o hededen yonan nokta yani mühim mesela min gayri had Resulullah Aleyhissalatu vesselam terveconet yani recuguretiş ker sünnet mesela bixubat bi hadisun sahih hona ha senediyen ha rivayetiyen sahih hadisona vatsı vat her aş reca verineye ki reci bigir sünnet her aş reci eyyamul bitravun recog aş te zaf zilala zaf reşta yani reci des sirine aş des çerine aş des poncine aş yani oyoz peni aş med reci guretiş sünnet Resulullah Aleyhissalatu vesselam'un era kom heta mabon cira ene recon mübarekonet yani aşme şabonet ene matravon eyyamul bid yani reci des çerin göre takvim celali göre takvim Suudiz
ام شوی دست شهرنا فقط گوری تینا تقویمو ام شوی دست کنجنا yani mahan ona von yani ma ana şoz ma von şoy beraata belki ine takvim raşt Allah het ma von sıbayız yani şoy beraata belki av takvim raşt av sebebra yani ine racon mübarekon gon ki ihya bükür kayçine kayg Resulullah bizati vatse vat eyyamul bid racon og aş te roşta nizdi reca te reci bigin mesela sabay o bir mesela ini rej mübareki yani her heta komet ama boncira illa yüz az nezvaj gelbron yani ki gerika obje Vengmiyen şuma Cumali Hoca. Holian. İnternette hoca bine bizzaife en binata de seda hata ome temaşa karuhu mayosalom bedci ve kusurunu önceyken sede ma haber dön az kayılnya ina tabii kalu yeni haberu yeni ina birni ina veşiz kalkin temaşakar marhalde çiken yani mari kusurman oynayınca deza sarı şeveşima berat şeveşimay berat mübarek bun salom şımar bun hayır selamet omo Nizamettin esinti selamun aleyküm şeveşima hayır vat hayır selamet omo macir jiron şon şıma veşi bu el salomu kelom koy şımar şavena bun berat kandile şıma o eyde halmem seyda malan bizi mübarek kenam mahali tra grot yu halmehin efendim mali ve yona halvin hin malanuri halmen oyin veli Allah razı selam kaletü biriye çi internet bine herhalde bizayif en binatı bizi selam mahe temaşakarı hod kalkin en kadar بالإضافة سيدا إنترنت از محكمك وإنترنت تلفونك he beli beli إنترنت نشنا سيدا سيدا كرم بكر سيدا أنا باتين الزيدرا دال نكنا از الله شما پیرون را راضی وارزه میرم هرچی کس و ما تماشا کن وینگ ماوشنج ما وینن سلامتی الله رحمت الله برایت الله این پیرون سرم رسول الله علیه الصلاة والسلام حدیث صحیح سیدا وون حضرت عایشه روایت کنا وونا رسول الله علیه الصلاة والسلام غین آشم رمضان چرای هیرس روش پیاسر روژن نگرد رسول الله علیه الصلاة والسلام اما وونا یا وونا ان آشما وون پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیز ظاف روژی گریتین یو روایت وونا ان ظاف آشم شعبان روژی گریتین و حتی یونا روایت یا بخو وونا o se aşmi Ramazan Şaban eskerdin tamam Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yani tene bon hadis peygamber aleyhissalatu vesselam o yoz tebon yani ana raci desponcina ya eyyamul bid yani rej aşmak tom te zilala ey rejiz heypa her heyta انا شو مبارك بعبادتها بطاعتها كرافيان والرجيز كرجي بيجر موافق اسلامو
muvafık sünnet Resulullah aleyhissalatu vesselamu era eni rüj mübarek hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam gerekçe sebep von çıra ez vazına ana aşmit ziyedra rüjü bigir çünkü von ana aşmit von amel insana von arz Allah bin yani melaiket bin mecnin Cenab-ı Allah von era ez vazına از ورجيبر وبفك رجاب وعمل مب أو شكلا عرض جناب الله ببر وق پیغمبر yani verin peyin taksiratı Allah af kirdi vıg ona onyan khura maz ümmeti ini peygamberi aleyhissalatu vesselam maz gon time biz magon bine reçeyi raşı maz sey hareket dikir beli seda Ama saat veş bitti. Cumali hocam. Efendim. Tabii ibadeti namaz, reca, hac, zekat eniz ibadet. Habatiz ibadet. Tabi ne vercüstü va yani din tenazere cumi tenanyu. Püre hayattı o. Vesile ena şevra. Derhak ahlak, edep, Evet. derhak usul, adab, tışarmal, çına tavsiye ki. Kerem bitti. Ez براşti yani tavsiyemi seydem zaten ayet ora, hadis ora derhakına şavdı, izahat براştı. Yo hadis meviridu ena şav hatu ser sabay yo çinyuk vendamedu ezi او ویندایشی جواب بدجی یو چینیو یو چی مرا بوازو ایزای چی بدیه اتیاد انا شو daha zaf de münasebeti ki rebki pey kalb khuna xu bediye ver o yo tefekkuru yo tezekkuru yo taabbudi ibadetizi xu bedu biney yani yo muhasebe khuvrazu çünkü na şud amel arz Allah Teala bin eni servinderu vajuku hatta kay belk metunçi nazonera kirdi cehaleti ahura kerda fakat itiyada ziyo noktan onru az tövbe kenu az ninura pişmantiz şertiye esti tövbe şertiye esti yani yo insan sene avay tövbe kardeş illa ki yani şu destiyo teni tepişiyor ondan sonra çi bekerniye çünkü ibadet şahıs orniyor Allah'ydı secdezi şahıs orniyor Allah'ydı ayrıca Muhammed İkbal bun çağını yo secde bir Allah او yo secde tu hanzar çiyor secde kardeş ra menaken yani tihin aynur secde niken yo secde o hakiki Allah berdiş insan hanzar çir secde kardeş ra yedur finen ayrı itiyat mana secde çınaya mana kıyam çınaya mana namaz çınaya mana dasmaş çınaya ma bine inni ikerd adet yani inni be ruhi ibadet reküdür o bir şey adeti yani yo insan çınara kıyamet binden yo insan çınara secdeken yani Allah-u Teala ihtiyacı secde maasta kıyam maasta ibadet maasta rüce maasta ihtiyacı maasta ma en hava ben huzur yed ma ben yo abd ma ben yo mümin ma ben yo mümin kamil enayra ver ibadeti mir her çira ver ahlakiyen eğer yo insanet ahlak çinye ibadet bekeriz bunun bir ahlak mesela yo merdum çıkas hayvende ben vardı o çağınok ahlaksız eker bunlara bun malla ama ahlaksız bu mallatı şey mallatı niyemen çağınok va ahlaksız
ve en ahlakı için bunlarla profesör bun fakat ahlaksız. O bu profesöre şey. Aya niyemen. Ayara mümineyzi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmete hur ahlak verdi. Ve inneke le ala hulukin azim. Yani intiyad maçavunu günün ahlak sadece ona dest bestişniyor ahlak ticaret et ahlak dürüste vazen. Dadi babid ahlak yani terbiye kıjun seni havay. Ahlak da ma'lemid seni havay. Ahlak da idarecid seni havay. Ahlak da cemiyet şirlik seni havay. Yani en ahlak ona sadece ahlak marrut bigir o mabajiller ahlakını niye? Ahlak beni ona manayı her tarafra ma bigir. İnsan çağınok ahlaklı bise ibadet yez be ahlaka zaf veşben. Mesela mavajiyo merdum namazken ama میون چیلی که وین خبرز کنو قیرنو قالون هولون یوون وشن یوون کی ان عبادت به اخلاق müminti به اخلاق را yanlamaydı. Mesela ma önini zaf sahabiyo zaf pilon ma mesela mavaj ibadetiyen hemda inni nun tabi'iyun de vakti tasavvufu verav hemda aynu ibadetiyen çinir fakat ahlakiyen ahlak peygamberun ayera çıra yo tabi'i yani yo ehli tasavvuf yo velin yarrasen yo sahabi çınara sahabiyo zaf husus esmani nişin fakat her çire ver sahabe yani toni mesela inçiyen on ver ayız raşt ama sahabi ahlak Kur'an est ahlak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem est çağınok hareket kenu yani biyo ahlaka biyo edeba biyo usula biyo usluba hareket ken eyru mesela yoçi çağınok mayo kala veş va mesela ne merdum okmara dürüz merdum okmara nizdiz ve şeşvena ero miyon toplum madı berraşte zafiyet ahlak az yani en ahlak az السنة ويباش أخلاق أجزانون نيروشين وماركتون دز أخلاق نيروشين eğer ona en çok zafçı kıymetli erzanın marketon nirüşin ne eğer bir rüşense ay zengino vermaya erinayn marşiz nimendin ayara yo merdum fakir ben ama belki mal ra fakir fakat ahlak ra zengin yo merdumuz mal zengin ben ama ahlak ra fakir yani esas fakire ya ahlaka yani fakir nuksune ya ahlaka mesela teşvin ke yo vayir ahlaki yani hakikaten tevinin vayir edebi vayir ahlak yo nuna ye uşka yo tasadü onu nun tver ona be edebu be ahlaka be terbiye ya teçavunu kuvven taay lezzet taay merdumok bi ahlaku ona sofrayı tuken de ver tuken per teçavunu buyursa eğer tuvayir ahlaku terbiye u edebse te maben virdinun tiyo fark veyne erüzü mesela mavajı ki ahlak çavunu bedveni kusur möleni bine insanu bin zannedni verdun eru insan mal huzza fiyatlı röşen yani vaço niye vacıku yo hurma donki ama ahlak tiz kera ben ayara mavuni ki yo çi dayiş gonkay Allah zaf insan be en hususa
ahlak ma çikin, yani ahlak ma xaripnin. Mesela merdumun verinu zika dain fakiru, sadaka dain fakiru, fakat biyo edeba, biyo usula, biyo usluba dain yen, onur yene, şahsiyet yene, çi yen rencide ni kirdin, ahlak yeniz ni xarip yani. Ama eru çağunu ku mesela yo çi diyen yo teni ya pe ontışa, pe çi kerdişa, pe şaşayla, pe çi kerdişa. Enizi toplumu hakikaten yo hem groteşid hem dayışid yo ahlak niyemen. Yani ayık doni kayçınayra don o ayık izgini yani ben bir ahlak yani gerek zekatızı, sadakızı her çına ben vabib ki çağın da yo insan ki ye ahlaksız niye ki? Yani af buyurun yani ona be ahlaka non dayışız ona, cil para dayışız ona ya, yo ikram kerdişiz ona, ma intiyat ahlak ver bir ver, en aşağızi mari en hususu بالنفس خو ما نفس خو بونج حساب يعني ما çona niye mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet memevir Allah Celle Celaluhu bin nefsil levvame Allah Celle Celaluhu ev nefsu hullumken löme huken yani hu kınamışken Allah kasam ay nefsken فلا أقسم بالنفس اللوامة تيات از يو چيفون يو مردم بلكي نفس خوفون مثلا خرافون فون هدم النفس كان تواضع كان راي كبر hazır تواضع ما فرق كي فرق نيكن وجاد مثلا خرافون فون يا فون انزون aslında تيا زوناي خدون ver Von fakir aslında ihtiyaç zenginliğe kudun ver. En hava yoğuçi ahlakız Kur'an kabul niken atürü insonu yo insu khu eleştirmiş biker Türkiye o khu kınamış bikerse az bunu ku eğerin merdum raşsa ve yo insanız nefisiye bine eleştirmiş biker eğer tahammül enikense ençiyiz raşt. Ama çağını tahammül insanız niker sadece ve tenen nefis çekenu kanamışken bunu ya nefis mehrab ama yo tenez yere vaş ya nefis tuhulniyor ben dez koyarzan zopa bunu sene ve mera ona bunla enke tu benena ver baba nefis me hulniyor إننا نياك ما ينسونو بير خوفر ما باج نفس تو خرابو توناي ama yo ders dayış tizi ma xo tecrübe kerdiş tizi ma xo imtihan kerdiş tizi ama yo tahammüle ya ma önini ki insan ma eru tahammüle yeni yo tweet için ya tahammüle yeni yo kelime ona bene görev yeni niye ba görev vatı yeni görev fikir yeni niye ise o kabul niken bundan az teonin cad ona emey şey nayraz yani mabdene buayr tahammül bi en şevdezi ma xu bigir xover o ma nefis xu bigir xover o dımraz أنا مسألة حقيقة ما شوند نفس خو جرود خبر ما نفس خو جرود داعر ما بي بحلوان ما بي ما موافق بي ما نفس خو داعر وسر سبايزي اگر يو قال مرة امي واتش ما تحمل كرسة ما بظنك او نفس ما نيوارش فقط ما تحملني كر او نفس ما داعر هنا او نفس ما دونعر يعني ايرا تيات از رجاي ما انايا ما تحمليه يوبن بكير يعني براتي بتحمليه هولي زريو كيد veya زريو شهيد من يوم منطقات ما تشاغونو كو تحمليه يوبن بكير سا اخلاق ما بين هرا
و زاف چی مازی هین پروبلم نیه بینی و شیانا ورته و قال قصه وشی ورته آیا مثلا از اتیاد ببر ایر ماور سیده مالا نوردین سیده مالا طیب عبدالله هجام شما اینو بکر از شنیده یو قال را ان ekran بقفل پیو قالا خرابه اما انا قال چاونو امی باتش نه انسانیه نه وجدانیه نه اسلامیه ما gerek این گنجون خورا این برارون خورا از کدیو خصوص نشو مناسبت نشو را الرجا کنا ay nüştoğun mara, ay vendoğun mara, ay naşirun mara, nikse şema hayayın ki sosyal medya. Zafçı peydi kelimona nin ifade kerdiş. Aya reyinir bine zamu vazan, mesela mabaş seyde Malla Nureddin, seyde Malla Tayyip, zaf kitap vendi ama aynı o kenişin peydi kelimona hemen vajik mesela onaya ohin bir kafelnayiş ayara sadece oja tweet eşteşa ne mesele iman ne mesele İslami ne insani hemen hal niye bana sabır biteri o bine venderi insanların bir şanasını bazı şanasnayişle hakikaten in insan ha kaymar kalkeni yoksa mesela mabacı ki en fikir meranıyor, en sevmeniyor bunu, av bir ona tino bekar Mevlana sene avak va bir kusur eğer tebün insanra çok bir kusur niyo yani bir kusur insan tnişin beni yani ayra insan çavunu halkıyam ben nuksuniye halkıyam ama çavunu şahret ben insanı kamil yani insan pe ahlaka kemalete merdum mesela belki ibadetin hususu zat önemli fakat ibadet bir ahlak bir vicdan sene hava yani şuncur en hususu az ihlas ibadet az ahlak zon yani az ihlas ahlak zon yani sadece yok kelime ihlasa niye ay ahlak olarak azun çünkü yo merdum o ki münasebet ku insanındı münasebet ku Allah'ydı münasebet ku pilon ku kıjun kudu raşniyorsa sadece secdeye karşı kıble raşniyor secde tene karşı kıbleye raşte niye gun ahlak yez raşt kıble gun ahlak yez raşt Kur'an'ı gun amel yez raşt Kur'an'ı sadece secde niye secde o mekan avi çiyo ama çavunuk ahlak ki raşt Kur'an niyedi o amel ki raşt Kur'an niyedi sadece secde me arrakerdi o secde me raşt mekiyo peyniye enima kemniyezon mani haşa yani secde her çire ver fakat manay secdeyi naniye manay secde gona ahlak tüz secde tu raştır yani istikamet mavun tariki müstakim mavun çağın okuyor merdum ahlakı müstakim niye de ibadetiz müstakim niye yani inanç me peçin yani ayara ahlak babate kona miyon şiirlik de miyon insanın da her hususu da hakikaten bu misal bir rayber bir rehber kusur memlekette evet estağfurullah ricaken Masra Razi Malatay yo çenderim kote manışkete yo irtibatren Malatay kusur noniyece inşallah. Selam aleyküm hocam. Sürçünle internetime nizam ay zayıf ay jara piava zayıf ay şumas. Yok o C medrese şuma arda ucadı internet zaf hol non cana tahmin med ayro veya yok te ucadı hol nonca
ben çıknı o zaman az İstanbul'da Maika bene yo Malanur edin Mario Chen çekui çi molat oneno wazeni ma meal xwe verni program edu wendiyane çi nebe nasip nebe ma peni program edu ver o maturazina göre yo Chen kelime en derhak berat idi derhak en vesile berate ahlak, edep, usul erkanıdı, usul meclisiz, usul haberdayışı, usul cemaati, harumen, derhak en dina yo çen kelime matura teberrüken bir yer, bu carafe ma bene güeşleriye molet sedeken inşallah. اولا هون جمنا السلام عليكم شما پیری خیر و مه هر زمان شما مبارکه خصوصا انا شما پیرینز مبارکه پیرین بسلمانان مبارکه الله تعالی یا بکر وسیله خیرون و انا شو برعاته زمان هر حال زمان الله تعالی ترون صنوان والعصر ان الانسان لفی خسرین زمان پیری مبارک هلا ما انسانی که عمر معنا دنیات کلمو ان زمان پیری مار قیمتلو پیر değerli tene ana şeve baraat veya şeve ragayb tenen ya pirin şevon pirin rajon mar mübarek az ana buna tekiçi beni ziyade ifrat biraz o tekin çözaf tafrit biraz din ma din ni ifrat ni tafrito verte yucahdeko yani çıkıdı ifrat tafrit buna o dini ko Allahu Teala mar şaut ما او دین کرد خوبی را ما نویو دین عادت ایجاد بین ان durum ko vahim durum ko tehliko ana selma ve beraat evet der hakiya hadis sesti tek hadisi sahih tek zayıfi zayıfis ولو ko amel bir kardeş ko ay hadis ko talqin چی خیر چی حال ماروان و انا شاو کاشته و ای حدیث کو در حقیقت مواتش انا شاود الله تعالی پیرین مخلوقات خو عفو کن بدون عفو کن بری ایله ترمن شاو برات بلا انسان کو مشرک شرک علی براشت و الله تعالی رو ورتاخدو çıkıda Allah-u Teala ayet edin. İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ'u. Allah-u Teala o şirkü yiyen kertiş aya affı niken bir şirk pirin günü bovası afken veya bovası kum bovası aya afken. Gözane şev insanı kum müşahan insanı kum kindar. Yani Çin hote insanra boğuzken, nefretken, hasülüken Allah-u Teala ayiniz hafuniken ana şev der hakiyat, der hak rojiyat tek hadis o mevatış işte rojiya raje namaz kardeş o şeviyat an o رجاد و رج بگویدش و یا خود تشاوید نماز بیر کردش خصوصی نماز این حدیث ضعیف و پیامبر ما زمان ید انقدر یو اجراعاتک نیوم کردش tek حدیث ضعیف هم که على صاحب نماز سنت در حقیقت مباتش این پیری بدعی بدعيني ولو كما واجب بدعيني بشيء فارسني يعني أنا راونا تشكو مصير فارس الله تعالى واشبونج وإحنا ما مصير كو فارس إنسان ما بسلمونه إن فارس إهمال كي بونج وقت نماش فارس نكن أما شب برعت دياسة بيرين بازدون جميع ومساج بن الشاوين sanki din ma sade pe in şev tena o mu icat kardeş.
sanki Evet. namaz, farz, başka için inşallah tu inzaf, ifrat, inşına gerem axı dur bir yer, dikkatli, evvela, en evvel çıkın masir farz, ma beker gerek ama aynı beker. O farz, Evet. sünnet veya yahut da çıkı müstahsen, çıkı hol. Her vakit namaz kardeş sünnet. O farz bir terkerdi sünnet bir de peştiste aniz yuhili ki şeytan maya bizon insan peyinçon maxapnen peyinçon madon yani kan hona maxapnen ma peyinçon gerek onu xapnen evvela o vasfı ki Allah-u Teala doma o cahdiku peygamberi nişan maddo gerek mayin takip biker o çiko dinen nüse mazze din ne hasabın o çiko din ra ve tüse gerek ama min dinden niker. Min dinden niker. Allah-u Teala ayet ve el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-İslam dina. En pene ayet ko ayet ko nazil an ayet meddin şımar ki tamam. Ma en holi xo şımar ki tamam. O ma din İslam din İslamiyettir şuma do razı kerdiş. Din ma Kur'an-ı Kerim eşkerav halal sünneti peygamberimiz kitab ma Kur'an-ı Kerim beyanken tefsirken o bu vasıta sahabiyona, tabiuna, alimuna, müştehiduna din ma Resul ma aykum mütevatir olarak bu kesin ay malumat umur Resul ma gerek ama ay demişe pe ayn amel biker ay çıkı khurafay ku dina rid kut min din gerek aynuz bisnas o taraf bapav insan Müslümanız in tarafet mahfuz kerdir. Evet. Seda huma saat 5 bitti. Huma saat 5 bitti. Matür teşekkür seni. Mahina a gelen inşallah. Ma güçleriyeti hina ken inşallah. Seda mala Nureddin ma İron iskerde heni biz sözü ma gereka benim oğlu diyor teşekkür bu. Kerem Bekir. Seda Muhammed ders mevlud niker Sedon zaf weş izahat ker der haq nefsuet و در حق اخلاق ادب اسلامید از وازنه یو مثال اخلاق رسول الله علیه الصلاة والسلام واجب سیده ملا جمالی gerçekten yani veş izahat کرد mesela Allah Celle Celaluhu واتق مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول خكان پیچنه مدح كان وإنك لعلى خلق عظيم بون سيدي زون هم بي إني تأكيدية إن محقق بون كاتب لعلى لام تأكيد ت محقق هنيك يو أخلاقي كي زاف بيلسر demek ki din İslamiyet en çok zaf mühim kay insanonur ahlak era Allah Celle Celaluhu Resul Khu Hazreti Muhammed Ravonse vontehe yo ahlak zaf pilser ez yo wazına ez dergnikna yo numune ahlak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ra ezvacir وقتو هنو مدینه منوره دو جامی خود راش دا اعرابی یعنی کوچیر ایگ کویا یعنی بن چادرونت بن خیمونت جوین یعنی دویین شهرین چنوک ناحیین چنوک یو تن بن مسلمان ین جامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فقیر تم کویا بو پیل medeniyet zaf ne diyor? Seyxu fıtri olarak seyxu tegirav desta ve yağmaya o cami Peygamber aleyhissalatu vesselam tuva rafistis çini bu zaten Peygamber tıboncira hayat khud zaf kim secdon ser
Cilon ser, halyon ser nımaş kerd. Her ser nımaş kerd. Kum ser, kum Medine Münevvere zerre camidir rafistib. Vaktu şen kveşe cami destavken sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam hücum kenser. Yani vazinek hakaret bikir. Resulullah aleyhissalatu vesselam travon von ce khudvinden von merdim von koya bu pil von merdim sinateri nizon von hatta inke fıtri tabiati avkide vaktu دستوي بامن نو كتي خيمة نو اتيانو اجا وانزان كان فون وان موسى اما نو بو اسلام بو مسلمون نو هاوتور مدنيتا يعني sırasından medeniyet sırasından von seben von yüzrar için von yoğut auch begin serkin von yani bana pakşına yani ahlak Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ennebu gel biron. Na yo misala o misali dediniz ina fetih Mekki'd Resulullah aleyhissalatu vesselam av zulmu av hakaretu av işkence av katlu kutulu yani umazon yağmı kardeş. Hatta Mekara hatta Medine şi Uhud yani şi Khandak ni pier hay iri şehir kilometre Medine Münevvere dur şi ija bila waş Hazreti Peygamber o da'vayı en ri arsara ودar yose api Hazreti Hamza biyo şekli zaf facia hamış şehit kardeş وقت Mekke fetihken uca ben muktedir Resulullah aleyhissalatu vesselam kuvvet pier kuen yedest اجا سكن بيرون وون ايمون بيارين بيرون عفو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عجبا انا اخلاق دنيا بون انجرا يونا تنيد اسنا اخلاق ايرا رسول الله عليه الصلاة والسلام وون مردم پهلیوان او کس نوکی مثلا میدان بلاشن ومارس خور رنر وون پاشتی رنر عاد وون پهلیوان او وقتو زید را يرس بي يرس خبور يرس خبور صبر لي تحملي يا ربي تما متابعت اني بيغمبر تما ما خارفن يا ربي ان شاء الله از بنيك شمار بون سيدا بنيك سيدا احمد خاسيرا ona yo parça inşallah binatara ma şımar buon inşallah. Kerem Seda temaşakar maitiyahe güeştari keni matra istirham ken ve eni bername ma ve profil kudu velaki Türkiye bun paylaşım ma bun velaki erdeşi bun temaşakar maiz o maitiya ma nomo yenina vacı kusur var noyuncu ma ina kem bun temaşakar kudu ma kariked Sedat Gül, Macir Ciran, Yasin Kaya, Mehmet Akdap, Pia Medya, Ahmet Çiçek, Nevzat Kılıç, İbrahim Bukan, Süleyman Ertuğrul, Sebahattin Akderen, Yusuf Sarı, Piyorun Mavuş Maherume, Şeveş Maheru, Kandile Şuma Piyorun, Ene Şuma Ke Şuma, Aile Şuma, Cirunu Şuma, Kun Ma Piyorun, kandilema mübarek inşallah. Kerem Bükseyda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ezbe bismillahi ibtidakena razık-ı amanu khasum piyakena ya Rabbi hamdu şükri ancak turbi kibru medhu fehri piru turbi çenderay bi maswabi hamdi mağa la beleniri hisaban çendima ya hamdu şükretü edaqetni beniyim ما سرى ربي تزاني فينني حال مسكين وفقير ناقصايان
رو رشو زر سیاه زه سایان هر نفس باج حمد و شکر تو و واجبو به شبه آنجی حق تو ماننوی نسر و شکر چمایان دستولنگو پیا ببعضا بنایان که ینوجا ربی حق شکر تو گر ازل را تا ابد ما ذکر تو تم بکر قد غافلینی بن مدایم هر محالو گر ادا کر ما تمایم لا بل ما زاني رحمة بحسايا تهت استا وما بيد الكبايا وزن ما لطفته هرقو هوايا تنبزاري يوفي غان روجو شوايا از قسم دائم بذات تو كنايا هم بياو يو الصفات تو كنايا گر ابد يو حمد تو قتني كرو رحمت تو آنجی یوگو هر بروگو چونکی رحمت به قیبی بیایا گرچه قاشر من دعوسی نسیایا ربی حال ما بخوت رعیایان لازم هندی چیا و جزوایان خالق ما تنتي باري خدايا شافع ما زي محمد مصطفى يا هندي ما شيطاني راتر واتشيو يو كتورات بيو بهيفيو يو اي براي دين تم قشتاري بيه هم به قلب خو بخوهش یاری بگیم گرش ما کش ما دید نام شاه شمایا آموات سنت واجی شمایا الصلاة والسلام يا حبيب دائمات رباري يا طبيب وزنگر ما خلاصي يا تمايم واتش ما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا Hocam Humatra Razi bu. Humatra Razi o tuvazen ez bine inan ez bine yo moladra bine bon o siz bine en binata nefes kim yuna çeku matura güçleri ken inşallah. Zaf ol ben Seda, zaf ol ben. Amina hatun daye Muhammed ya Abdullah vefat kerdi ume dünya Amina bin vehbanu medayye Hemiz Abdullah'unu meybayye Babiyi merd ve yetimmen babira Hem yetim zun yetime çendi zara Vefat kerd Abdullah Bacar Medina'dı Halun yemezeli defin kerducat Abdülmuttalib yiritim vare kerdeyin Vişincayı Muhammed'dim hudberdin Düyes Rabbi'ül evvelid velid ya
نورك مكد آیا شو دنیا پیریکی نومنا و محمد پیامبر و مجدوندا و ین احمد شوقک دا شوید شمی سرمکی شرمکی زاف شاش بنزونا سکی göre putu fekser piyabed güne erd saltanat putu kadya ilelebed adirdin mecusiyu cad şihuna aya şevzaf mucize esma ezzuna aya şevkeşk zaf hukum daru ricim ave gwelle memleket seva uncim Amina va aya şev mızaf çidi miyona hev o kedi hikmet nidim o meazmun ra meleket safu saf dor verbun mekerden sekabi tavaf Nome yo sündüsib aya yo melek Sündüz kefra mir havara yo deşek Huri cennet ume dor verme güret Vama ume ke Muhammed ziyaret Azmun bi ayo nurek ume alem Nüştiş enir aciz munena kalem Meleketu vendava ya amina Enkede kıcıyona dadi nevina Amina va aya şevdiyes bıdıcı Zerre endiyes ramhiri huri veci Estüri vac ayhiri huri kumib Asya biyo yovabiniz Meryem'i Huriya biniz medihendiz randib Se ayarın hurice küdnidib Enhiri huri ume vermedrin dert Sarra pay vücud mıra güret dert Aya şevzaf huri ume azmun ra Zerreke me beserrej o nurin ram Salat selam bunen ke seyyidima Hanzar salat selam ke efendima Ay huri yo dene yo binu mijdun Seyyona kajekni diurri ardun Vaten ya amina matü tebrikin Aşk Muhammed ramanızun hesekin İnsun melek aşıken Muhammed'e Felek hador kena aşk Ahmedim Ena şevzaf mübarek yo şeveka Mazun tıdadi azaf mübareka Ena şevbir rahmet azmunu aben Kumci dua bükürira kabul ben Huri yuzaf vasif Muhammed Umar Ve Allah dotu en eşref mahlukat Rahmeten lil alemin en lacitü Hem şefi'al müznibin en lacitü Amina va o vektik ez velid ya Mezona Muhammed şeref dun dünya Ez biateşun huriyu da mişerbet Mişimit o şerbetit bibla zaf lezzet Huriyu va en şerbetik tüşimit Kat huratir Rabbur Rahim şiravit Ekşuma va zen cehennem ra necat Zerravacin kay Muhammed es-salat الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا يا سيد الأولين والآخرين يا رسول الله. Kerem Bey Seda. Seda eyvallah saat 5. Sami merhaba Serma merhaba bu. Kerem Bey. Hocam hani şımav ne? Hemen vakit ekmiştir. Maşallah maşallah. Tam Maşallah zarar maşallah maşallah. Barakallahu fik. Amin amin. Gayri insani çıka eşya bivaya. Merhaba ya seyyidel kevneyni vaya. Merhaba ey sirri sübhan. Merhaba ve merhaba ey ruhi ruhan. Merhaba ya مرحبا فخر عرشي مرحبا مرحبا نسل قريشي مرحبا مرحبا يا صاحب الدين المبين مرحبا يا صادق الوعد الأمين مرحبا يا من سريت بالحرايا مرحبا يا من دنوت بالقدايا مرحبا يا قرة عين الورى مرحبا يا من نبيت في الحرايا مرحبا يا عالم العلم الأزايل مرحبا يا شافعا يوم الوجايل مرحبا رحمة للعالمين مرحبا يا من شفيع المذنبين وزني غير مخلصي يا تمايم ذات الشماء الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله هما ساعات ويش زون كتير ويش بو الله شمار razı بله programı az önce kol ve mahol bir yerde en binatede mala Ahmet Hasis Huviraniye ki huma rahme ku peku her harfeyi giri kat yet sevab cennet ku haval peygamberu salihun evliyon şehidun ku inşallah ma em kume kıymetiye gereka bizonu min en kumran kadar yo merdim yo alim yo ana yo numune mari ma gereka malay ma cahil ma alim ma zunaye ma nezul ma rencber ma piyore en kadar merdim tela rehberi ki hur numune ki yani çiu yo merdim ez Sedat Zoni hadisun bun tay merdimu defter ameliyen bad mergin nakafeliyen İşte telefon bir gir sessizse telefon bir gir sessizse o vengnin ay telefonu bir gir sessiz. Bele ben telefon turayem bele ve yani amel defteri yo akerde yani yo
çi yo merdim yo eserek verdo yo kitabını su yo pırd virazu yo rar virazu yo evlat salih çi bik yo talebe bedwendişi yo talebe ders bedci en inkör defterin inşallah hatta o hizmetin devam bikru defterin o akerde huma rahmehu peku mavaş ma çira mala cumali ma bine güeştari tübük damazi mala taybra ma meal güeştari ken inşallah kerem bik mala cumali يعني مولد ان مناسبة النشو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله جل جلاله آياته سبب رسالة پیغمبر ما رحمت قای عالمیر مشاوت یو رحمت و نبی رحمت و نبی مرحمت و نبی شفقت این مناسبت روزی سببی اومیش خو یو حدیث دونا بون الله رسول صلی الله علیه و سلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبب اومیش می اخلاق حسنه تمام کردش وجد آیت رحمت اتیادز اخلاق yani ahlak hasene tamam kerdiş sebep peygambertiye umeyşi yüzü yani mava ahlak çağın oku sahabe o şiyuca o aya o şiyelek aya millet yek di yine bir aşık çınara bir aşık hatta o çağına o ahlak çöğüt için yap. Ona yo ahlakiye ne de ki komok yedi ve zaten ve ayık maha gelince ve inni. Ayaraz Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam vun av nebi okuyan vun seneye havay dar be meyve khuna yana şınasnayiş vun yez pe ahlak khuna yen şınasnayiş vun şma aynu pe ahlak şınasne vun çağunu şma öne ahlakin raha inni eyrisi bediyo zaman hazretleri vun ki vun eğer Müslüman yani mümin vun eğer ahlak İslam'ı temsil bigirdin belki vun devlet قطعه فوج من داخلت اسلامی کرده یوز بون قرآن کریم را پی ان معجزه و پیل پیغمبر ما اخلاق حمیده yoksa mesela İslamiyet ona pey çi ona pey perona pey gücü kuvveta vla nibiya pey ahlaka vla biya çağınok öneyin ravat ya vallahi en merdum ki yani kir ben rayber en merdum dürüste asta en merdum zürçinya en merdum tevazu as yüz ezitiyat eğer enik bun maha rayır peygamber ray ister mallay beni ister şeyh beni ister idareci beni ister Davud muhtar beni ister ma'lem beni ay bun maha rayır peygamber ray az anay Rabbim ay binura Çin'ye bu ay için ona yo iddiayın Çin'ye o ay ka comid ay ka teber comid ay müminura estediyo misaldum Hasan bin Sabit zaf aleyh peygamber mat şiir nüştin yani mavacık er yo insan zaf derhak yo insan zaf gazetonda basınıd medyat kalbiker o aleyhit kalbiker o tweet bers tim tweet bers Hasan bin Sabit şiarun khud peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi derhak yed aleyhit zaf şiir var fakat yo rojvada ve peygamber münafıku Hasan bin Sabit ravada ve peygamber tu kişem ve tu ahanda derhak yed aleyhit ve tu ahanda çivatuk ve peygamber tu kişem Hasan bin Sabit yo
ona veja ama پیغمبر ما رو نشته پیغمبر ما خواهد ای صحابه رو و جابر حسن بن ثابت و جابر حسن بن ثابت ما یو ما انکه مولود او جرامو پیغمبر حیات خود مدح خود واش شاعر را yani مدح کردش پیغمبر قای بدعب الله و مدح کرد الله و شاود yani این تون چیورا ona çiyor'a işte mevlüt az tu çiniyor ver mesela mabacık mevlüt ister bir çin medh peygamberi o siyer mevlüt aslında siyer ma siyer pey manzuma ma pey şiira ma pey edebi sanat ma ay siyer onzum yani mabacık risaletiye mabacık dünya o menşiye seni hava mani siyer yani in siyer felsefesi Hasan bin Sabit karşı peygamber manıştırı en aşyar ve önbi'tu enne Resulallahi ev adani ma eşnavutuk peygamber Resulullah katil mir fermun verdi fakat azun vel affu me'mulun yani az ay peygamberik azun eşnasından yiyet af geçerliyor yani yiyet afest yiyet kıştış çin Peygamber mava Hasan vaş Hasan bin Sabit ayara baba ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin ev insonura baba başıma zanmekerik epey in şiarun huna ha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem medahken aslında nomeye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kutmiyun şiarun mu deger kazanç geldi. İtiyadiz en ahlak ayık bun marrayer yeray yo tweet o yo kalıt tahammül için insana ve ümmete peygamberi. Yani ma yo tahammülliken ik ona yo tanamara yo kal vaju yo çi vaju vaj hocam cicik de biyosapi ya tesene avun gecik biyosapi gecik misya tamam tuvat gecik biyosapi gecik mi biyosapi yani niye ben yani seven ayara yani ma der hakid en hususet hakikaten ahlak bir ver ma çavunuk ahlak kırot ver ma herkesi pe ahlaka maşin yo münasebet veyni maşin tey rahatlıkla ama naiz evaju hoca mesela ibadetu serva ibadet eyru din hakikaten bine şinasnayiş rakut dür mesela vakti zamani maçanuk bine böyüni tarih tasavvuf tarikat ra vera takva zühd zaf sebep yine itiyamanka nişin kalbi kere sadece milyon parantezi diyor çi var ay ikinci şepedesku karşı zalimu bir benez kunt inziva o inziva değil ennehu evrad ve ezkar da xuver vatmayın seker mayın zalimu vay manişinin zalimu rayo çi vaji mayın nişin ininu vervenderi o hukar tekun zaviyon hin pe ibadet hin pe çiya yani yeni mücadele teberhin niye da mücadele nefis zerre kodu yani ayara mümin dua sıfıyız ne mücadele teber bir kırbun zerri ne zerriz bir kırbun teber mümin dengeli o insan hem mücadele zerre kodun hem teber adun o sadece desko teberra cevap verdi sadece mücadele ya mahin ma secde huservinder ma davu bikir ma serrikat namaz bikir o tebera sebena ve beba naz İslameniya vallahi naz İslameniya ayra mücadele üzerliyor o mücadele teber gon dengeli nema mücadele zerri kırbun teberik neze teber kırbun zerri manne zerre koy ihmal bikir manne mücadele teber raddes husus bikir ayra az ünü in wird hususunda denge o Fatiha tariki müstakim manayı ennaya yani da ibadet tiz denge da ahlak tiz denge da hayat tiz denge da şeviz tiz denge da ruj tiz denge mücadele kudiyo denge ena denge çağunuk bise yine az en münasebet ra şevaşma pirin mübarek kanu
ای که همه گوشتاری کنی شوین مبارک ما این هوایو زازاکی از چی باش بنزیتیا از یو چی بک برات بنز زازاکی را نزدیه بون از این گری را بریوم یعنی بری بیایش یعنی خرابه را چیه را اتیاد از بنش ماشین نکلمه سروندر زاف چی عربی نی تبرع میکوتین زونین والله از این گره را بریا از بری بیایش از این خرابه را بریا از این چی را بریا از این چی نیوازن اتیاز براعت یو yani در حق یه مباجی قرار بجیو فقط در براعت بجین وون مبراعت داتو متین بری این چیرا ت serbestiyetiz Allah Celle Celaluhu dünya hakikaten seyo kazun ha giriyana o binyet adır au komokşen yo dar erzen be adır veken ma in adır seni avay höneken ay razı ma en hususur gerek bir gayre avxu ma xura dest peker o şvir milyon millet İnşallah ma piroz hemen dünya hürriyet xu azadiye xu hem ahiret Allah Celle Celaluhu در حق ماد انشالله دفتر خو ما راشترگین و بین عرش انشالله ما حشر نشه بین لیوای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم الله جل جلاله ما حشر بکر و اتیادا ببر mümin vayer de dünyon o avuk seküler av vayer yo dünya ma ayı ki vayer de dünyayın ayık vayer yo dünya nişin madır mücadele bikir çünkü ma vayer de dünyayın ay vayer yo dünya ma itikad ma innu iman ma innu inanç ma innu ma nana dünya ko destra varradun o nezma dest ko ahiret ra verdun ma ben yine denge muhafaza ken eğer az tu sene vay va gavek dünya ra gavek khudera itiyaraz ma gavek ahiret ra eriz ömşüz inşallah Allah Celle Celaluhu kusurun ma gunun ma af bikar goştarun mariz şamariz as-sihat selametu veşi serfirazi vazan Allah Celle Celaluhu şama aile mama bütün inikani ma goştariken peru insonu muhafaza bikeru xarabera muhafaza biker dünyadız ahiretiz rende bedma hole bedma azin tiyat bakadin teşekkürken inke kodma bir esasen seküler bir çeşidi yok kısım yenişin cumi dünya tivera verdin yani din zere cumidken hapis dünya ujara vecen bencena yok kısım yeniz esti ayiz din cumidken hapis o yine tivera yok kısım zere cumid bendin yok kısım tivera bendin güç bir yeri seküleri de hayin yok inora çinya yine bu juma deyince esas bir seküleri yani din hayatı hem püre hayatı çiken tena zere cumid niyo tena zere ibadet niyo tena hayatı diz tena niyo ina kot mümir mi var Abdullah hocam az şeytanın mara üzür vazan eyo kelme vaju az bararun mara goştarun mara nerjaken o çavunuk emme grema madin rabaskin yani hani bunu işimize gelirse Türkiye bunun ki çiğme ma ayatura hadisura maçura baskin o vallahi ek beniz göre maniye bilsem ma mazeret beyanken ma gelen fetvayı yani müminin ünlü mümin
yani mazeret dıma niye gelen? Tabii ki yani mazeretiz ben. Fakat mümin ona ne Kur'an don çiğhu ve kudun ver Kur'an. Kur'an don khura ver o Kur'an yedama niye ve Kur'an dama şun o din zunu ayarazi ma en husus çağunu kama grema ha jomid o vallahi ekneme göre yese ha tabara ayara ana darriye goni miyon batit küfür est o miyon İslam alemi de nifak est nifak est Kur'an küfürle daha tehlikeli ayara merdum münafık safayı belli o bir safayı belli yani kumcara şu an kusurmuyor şavaşma mübarek. بله ما تماشا کارو خورا هینا یو چی بکرید یا گلک مردم زونای ویجنای قدرگرون دلالی گوشتاری ما پیورن را tek tek manomeyin manışken piyorum Bomar Mehmet Ali Şener İsmail Bay Temur Brema Enigmanavatu Zazatsan Şanlı Roşan Hayık gelek Brema yapıyor Yusuf Sarı Süleyman Ertuğrul Ahmet Yıldız Hacı Özdemir piyor şuma piyor xeyrome şeve şuma xeyrome ma bername xwe pe Malatayb ken tamam ama Malatayb ra pe Cumali hocam ege ina der hak peygamber madı sallallahu aleyhi ve sellem diyor şiirtü estimar pe şiirtü ma badi Malatayb matura yo şiir izgoiştari bek ben o inşallah Malatayb yöndeş Kerem Bekir Timar kum ayet ra mealune. Kuma sure kum ayet ra. Tüyin mavonen o ez vazana peygamber Marcel çen beton zazaki bon. Bay zaman buvse. Seda eşkına çi vacib Seda. Kerem Bekir Seda. Seda Kur'an kaderiye bi zobe yona çiya niyen mukayese kardeş? Madem ki mape Kur'an'a dest bir nikerd şmazon ezvona ve Seda Malatayb ve herunde meal wendişed ve artık يزرت شأس وأي واجر ما ترى استفادة بك. بنو. أنا فكر منه سيدا يعني أزنوازنا برنامج ماد قرآن بيني كورياني çünkü قرآن حقي بيرنيا بله. عن فكر هول أيز قده هرنده معال القرآن الكريم başka sohbetime devam bikemal o ser peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem أنا مناسبة أنا الشوا مبارك را چند بيتون زازكي مبون أي إرهاصات معجزات پیغمبر بطيان نومي إن بيتون وقت محمد الدنيا دنيا أول تانغو تعريف ميدون فيرغو أقرب معرف عرض و عزمان پر آنایف وقت محمد اومد دنیا عادر مجوسون شهونا گل سبا و سار بیزوا استون کسرا نی عذرا وقت محمد اومد دنیا Vergovare piacere Arab و عجم ببره سپیسیونر نبی دله وقت محمد اومد دنیا کنه خالصیه کشتش را خملیه هد قدر خورا نفس عالم تنگ بهیرا
وقت محمد اومد دنیا یو تجبیجا رش داهرا رهبر برازیه نور را اول برازیه در را وقت محمد اومد دنیا ورتيند بندر او نبي راشد سلمان فارسي شبد بلال حبشي وقت محمد اومد دنیا اللهم صل وسلم مهاجر کرد بره انصار مسلمانه بره خوربی یار یو بینر بی دست و یار اینچو یو بینر نی بینر یار و چو یو بینر نیو نیار وقت محمد اومد دنیا راشنایی دا عربستان جوایش کتمیون انسان هر جا هم به گل هم به گلستان وقت محمد اومد دنیا اللهم صل على سيدنا الله شمال الرازق اي والله آمين أجمعين عندما سيرتز ويشيان إن شاء الله كلام بكر İnşallah. Mansat heskeni. Ma peygamber khura zaf heskeni. Ma rayel davayı khabat keni. Pe ahlakiya ma rindi veyneni. Ma haku raşti ser mücadele keni. Ver her şey mar lazım hakku adalet. Birin yevca ve ma bib yev ümmet. Xarabira şıma tim zaf bikerin nefret. Raşti ser şıma khabat bikerin ey millet. Peygamber ümmet ahura has kerdin. Qayinir şev ruj dua kerdin. Her şeyhu fakirun ra tim vela kerdin. Mazlum u zayıfunir tim vayri kerdin. Hakkı adalet ser tim hüküm kerdin. Zulm u hakaret asla kabul niye kerdin. Hakkı raşti ser cumid hutbe vendin. Şevruş hevliyo ser ümmet şiret kerdin. Bekala rındu veş tim hitap kerdin. Ven huy insonu ser kat berz ni kerdin. Şefkat u merhamet pilu kıjun kerdin. Hayvanora, darura, gulun ra zaf has kerdin. Ümmet ravatin şıma yolbun ra has bikirin. Hakku adalet raşti hur rayber bikirin. Şıma tim qay millet hak ser sebat bikirin. Zalimun u hainun ra şıma asla has mekirin. Pey kelum Allah milletir nasihat kerdin. Yo şikayet insonu boştari kerdin. Yer zengin u fakir asla fark ni kerdin. Yen piyerin piya yo sıfrat nun verdin. Biz tiri ser peygamberti davum kerd. Çıray milku zalimunir çöt ni kerd. Hakkı adalet ser davayı xu temsil kerd. Be kefenu bir kefenu mal yo hasir ser vefat kerd. Yani çağınok madda verse seni ava İslam'ı meya çağ aya rındiyana zona iş. Bedevi asabiyetu yo millet ra medeniyet vet. Yani bedevi asabi
yo toplumu o yanra yo medeni yo toplum bent. Zayıf, fakir, köle bir vayır malu servet. Biz tiri sarun dünya bir vayır devlet. Ven guvateyn rasahata rüş kıyamet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakta gına çavresin taraf humara der ummey vahyi mübin ve erratapa peygamber ardu asmin ve peygamber ahir zaman insu cin. İslamiyet me dizde zina haram کرد. قمار و شراب گوشت خزون حرام کرد. فتنه و فساد غیبت و خاینی حرام کرد. شر و خرابی ظلم و حقارت حرام کرد. اتیاد بینه درگ از یو ربعیه پینی بون و مرا پی زاد فتنه ورازیین ین میدون شما حق و راشته قرآن و سنت سر بمون شما علم و عرفان وجدان و عزعون سر بمون شما شو رج جناب الله بیار ایمون Allah Celle Celaluhu ma rayir peygamber ra, rayir hak ra, o rayir adalet ra, rayir haskerdiş ra, rayir insoneti ra maşaş niker. Amin. Allah şumara razı. Allah razı olsun. Amin. Amin. Saat başı. Saat başı. Allah razı olsun. Omar razı bu. Kerem Bekir Seda nayo çend dakika mamin ma ihtimal en çend dakika çend kelime vacı. Seda hakikaten umbazon sedon ana şod ma ihya kird. Allah tara razı. Allah destegir yine inşallah. Ahlak Peygamber aleyhissalatu vesselam ra bahs kerd. Gon Müslüman zaf edebli bu, zaf ahlakli bu. Edebiye, ahlakiye gon göre Kur'an'ı. Vakta ku Hazreti Ayşe ra persin von ahlak Peygamber çine von ahlaki Kur'an'ı. Vaktu maye bini ona bon Kur'an ra Kur'an her çizer ahlaki beyan kerd. İnsan çıkıdı nişin ro vurzen ve karşı pilan xo, karşı aliman, karşı peygamberan varıştış ro niştişin çıkıdı, kalkerdişin çıkıdı, oneyişin çıkıdı, veraşeyişin çıkıdı. Kur'an her şeyle bütün hayat beşir bahsken. Mesela Sure Hucurat zaten diyor Sure zaf önemli ya. Vansıvon ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yediyillahi ve rasuli. Von gele bavermendon enonuk baveri şma esta Allah ve peygamber din iman. Von çire yo çidiz Allah ve peygamber verniyin mekvin. Ve o çire yo kural yo kanun yo beşeri sistemiz kanun o Allah'ın avru peygamber tatbik geldi vera mefinin von. İcape vonse von la terfa'u aswatakum faqa savtin nebi ve la tecaru lehu bil kavli kecari ba'dukum li ba'din ezme aleyhi vac. Yani von şma vakt oktok peygambere kalkin von ve veng şma veng peygamber ser mekur von. Şma von ona sete bedeviyon teberra ona venda peygamber medin von. Yani eğer akıl şma eğer ahlak şma vazin olup gon Allah ve peygamber Allah çıkıdı emir peygamber ker peygamber ravatsı avqidet bikin avqidet ya begirin gerek ma genç ma xert ma karşı pilon karşı zonayon xwe
گون مازاف به تعلیم و به تربیه به ادب ما گیری که صبغت الله بویه الله پی بویه الله خو بویه بکر سنی تی تاخم سیپورون تی دولت پی بویونا پی بایرخونا ین سراسنیش گون مردم بسلمان yani vakti ki bon yira esir ayetun yeser baş. Mesela Allah Celle Celaluhu von şma vakti riyara şinse von çırey von biçalma meşun riyara von. Çıka von şma bejnu balay şma dergi von şma hande kuyon berzni von çıka şma kuvvetli biz von şma nişkin von ard kulikir. Allah Celle Celaluhu von. Eğer riyara şeyiş koy von normal şirin riyara. Vakti şuma kal kerdiş kız ve normal kal bikin von. Çünkü Allah Celle Celaluhu hakikaten gel biron Allah zaf ta'lim ve terbiye ma musnen fakat in kal kerdişid Allah Celle Celaluhu von ven khoç re ven berza yobin kal mekin çünkü von en vengok von ki zaf tra aciz ben name çarnıngondon name İnne enkerel asvati le savtul hamir. Allah tım yani bir kinaye bir mecazi tormaya halken ama etya Allah bizatihi ina kelima bunu ki gon kalkerde khud gon şeş riyara şeş khud gon guretişo daiş khud gon bütün yani muamele khud ma gon Allah Celle Celaluhu çıkıydı emir kert muavkidetiye bigir ki mara bir vatış hakikaten en merdim hav ahlak İslam'do ahlak peygamberdo reçe peygamber dimşen gon maser basır peri ahlak peygamberiz o yoz Kur'anız bütün niye hayat madgir ka maser bas sinik sedon ve İslamiyet Namaz tena nu ezrare ona bana namaz gon bütün emru nehi ilahi kid mükemmel namaz mer yani işaret yo insanu vatu namazken demek ki ine işaret oku in insan bütün muamelon kamil bu delile yetişiya nişan yetişiyor ha namazken gon ine qedeb çünkü seni seydonuz bahs kert sırat-ı müstakim yani her şey gereka ki riyer doğru ser hareket khud hal khud şeyiş khud muamele khud ahlak khud her şey khud ki gereka sırat-ı müstakimdir ibadet ki qay Allah'a bu vaştiş ki qay Allah'a bu gon yani ki Kur'an tom nefs khuser desturuk pe tor nefs khoya ki mücadele siniken aynı zamanda Kur'an vonse tor jirona, tor akrabaya, tor maypiya, ahlak Kur'aniyu. Ektini ahlak Kur'ani kisini zonan ki gon Kur'an bon. Ki gerka Kur'an tiyasa Rabbidir. Ma'nayı gerka bizon. Se zaman ver sade ma en big bon o ravyer au qidin niban Kur'an. Allah bon ve hada kitabun enzelnahu mubarakun ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب إن يو كتابك مبارك وون ما نازل كردو قي شما تفكر بكر تدبر بكر شما بي عمل بكر يو استقامت بدخل تك كلمة أخلاقك الله ترى حسكن أو أخلاقها قرآن أو أخلاق الله جل جلاله ما أي أخلاق را محروم نكر إن شاء الله و شوي شما شوي سيروانو شوی bütün Müslümana ana şu mübarek hayırlı bu mübarek bu vesile kay xalası her şey maddi manevi çe alem ist Allah Celle Celaluhu bükür vesile kayın pierun inşallah. Amin. Madne ziyad xal gel kusur monenci seda. Estağfurullah zaf veşir mazaf istifade ke motora razı. Üstad mala buran edin tıkhir o mesaj için müser ome. İnki salom dama mesaj hususi mesaj meşruat muvat teşkina teberrüken bername mavku ma nişikit kerem ke tıkhir ome.
السلام عليكم شو شما خير عليكم أصلا النوال السلام. در سیاحت بیا تبرا بیا و ما صادقه یو عرض حرمت بکر و سلام به شما و شو شما تبریک بکر و ما پیورنون در جمعی امت پیور انسانون خیر سلامتی و شما رز آیگه ما گوشتاری کنید صحت و سلامتی از همه جوارین را وازن تمنا کن الله يعني صحت وش عمل درگ سلامتی و سعادت دنیا و آخرت نصیب ما پیورنون بکر و انا شودز ما روازن وما تقصيراتهم ما عف بكر وامش يعني في قرآن في النماذج في الذكرى انا شو ان شاء الله ايك ما قشتركين ما يعني احياء بكر يوم مناسبات يو حديث پیامبر عليه الصلاه والسلام است يو رابوني تما ذكر كرد ان في عمركم نفحات الله فاعرضوا أنفسكم أو أنفسكم إلى نفحات الله يعني هما جوارين أن عمر شماد شو مبارك تعيين كي زمن مبارك است ساعات مبارك است ان ساعات مباركون يعني يو بخير وببركة يو سردون هت شما ذيك نفس خو بدن وراء السر وترى استفادة بكران ما نظن يعني شو جمعة أي سرون رأيو سر روي جمعة هكذا إن شو مبارك هكذا الله تعالى يعني فرصات لسمد إنساننا أن فرصات مناسب سنة مابات يعني مكان مقدس است مكان مبارك است وكذا زمان مبارك است مكان بير آيه همايو زمان بير آيه همايو هماي تون فرصات دما تو امکان دما که به تقصیراتون ما عفو بکر و فیض و برکت خود ما برشو یو شوز انوا و هما جوارین انشالله فیض و رحمت و برکت و سر معنوی انا شورا ما محروم نکر و شما پیورنون سلام و حرمت کن الله رازي شوش مبارك الله راضي اجمعين الكريم برنامه زازاکی امیشیزی انکده یو program maşımar arz ke ez itiyat huzur şumadı huzur temaşa karudu en üstazuma mala Nurettin Kaya mala Tayyip Yöndeş mala Cumali Karaman mala Burhanettin dair zaf teşekkür keni zahmet ke matra istifade ke raştacı ina veşiyo sohbete ke ما گوشتاری که شیر ما گوشتاری که مولد ما گوشتاری که ساعت وش شما پیورن ما تماشاکارو خوری جاب تشکر کنی زاف تماشاکار ما ارجای حضر درون دلال icabı ma pya sohbet ke yeni mesaj müşti sulum da ma va aleyküm selam ina yo muhabbet yo holi veraziye yo konah veraziya شوه براتی مبارک مابونی هما سلامتی خیر بدو السلام علیکم سیدا اگر زمان است اونا یو دعای سیدا خاصی است یو دا قشکه که مابون کرم بکر ما العاز بون سیدا بله بزونیا يا إلهي كم ترين قاصري ما هم ربي تزاني ناظري رحمتي تزافت رازي قارتو ما ایمان آرد و بنوباتش به تو گرچه قاما و عاصی و شرمنده ای لابل ما تمد خوف تو دی گرتی بانی فعل ما را و ای خدا ماري هندي بنا او اصلا رجاو
ما خريزانك وعاسي تمام لا بل ما رحمتت أمرام ما سربات شنوكو ما مجاوال غير يودر قاهت يا وازل جلال بحق حرمتنا مخكي ما فقير ربك سما واحرم مكاي الإيمان شقاستي تمام آدمي راش إلى يوم القيامة ربي فاغفر ما لهم يوم الحساب لا تودعهم كليلا بالعقاب ربنا لو لم يكن له طفل عميم أين خاسي في الصراط المستقيم وارزق اللهم حسن الخاتمة لجميع المسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله razı teşekkür ederim. مشكور.